Wikwatyo kwa kana wa mukanesa kethani ndo wa mukoyu ala twa mukiete ne twalika kilungu ni cha mukasa umwe twamina mauvo twakunikala mauvo ala mendene wa mathangu na yu ondu tweka ndene wa kilungu kicha muka tuka na aini atongo ikivathokanyo kuma vaile mbetani itu ya ukamba atongo imeke tumi tukanena nesia maundu kauta ala maende na ukitika nde itu ya Kenya na muno kutokonia ithi tambai ya mukamba mweni witu umunthe ti mweni muno aingine mumwisi nengwetha ndi munenga mwanya kwa alamuta mwisi nikandawise ithiani wa mutapia weni mwe nyenito Erastus kithuku anzo mo na nienda tusise maundu kauta thini wa kilungu ki na nienda tukukonie ona kuwe musia yisia chambe nienda tusise yulwa siama sia kiuteti versus maendeo siama sia kiuteti ni acha siama sia kiuteti niki ondo watoto sisia tavaile metani to ya ukamba chama kila kinene ni chama cha Wiper na osuma ile mbetu ne kuno kiweto wa the State House kunena na President William Ruto umbano lona watakana ni wakonena sia maendeo ma ukamba amwe ma Wiper muno juniors ne manaindie ende ala seniors tama governor ma senator women reps MPs mainathi theno wake kalokeu cha State House kwikulia kwa ni kwa kumusiaisha nukuona kwanza makana ingi chama chake uteti tute kwanza chama kile kana ki chama chonza chake uteti nukuona nikisia maendeo theni wa isio sia ndwane kwanza mwe chama chake uteti nikikusasia itina melati kana maundu ma maendeo isione sia ndwane chake lengwenda tunena nisi ni ulo wa undu ndi itu ya Kenya yende siku ila siende no ketika twaso sisi mathangu ma umundi utondo nena usomya onde maandikite yulo ake kucha Albert Ojwang mwalimu na blogger ulona atiwe ni thayo kiseseni cha polisi na naonenga ngelekanyo kana naonenga siko ila andu ala matitu ni thayo meseli kuma 2013 ni andu miongo ile na kiko kimwene cha kana cha kavaya kambo kaunti ya Makueni kambo ni wate niko kwa mheshimiwa ni kamwe kati wa andu ala miongo ele matitu ni thayo meseli kuone kwa nene siko itenzio siende na kuikinyia na indi kingi ngwenda we musesia ulike kilunguni na uyumi mawoni baku ni ulwa mithenya ngili umwe ya President William Ruto utongo ine mithenya ngili umwe yake utongo ine sini miongo itatu na imwe kuma oselela utongo ibatuke 13 mwi wa kenda 2022 niwo waithiwe kithitu cha kutongwesia ta president kwa ndabye woni waku kuvikia abo mithenya ngili umwe ni chao cha kutania ndene wa utongoi wa Dakitali William Samoei Ruto president wa ndea Kenya wa katano mithenya ngili umwe ni chao cha kutani wa otomani waku ni ile itatu kenda imwe 5 namba otomani mukuvi batendevi ile itatu kenda imwe 5 namba otomani mukuvi batendevi ambia na ndeto Mutongoi TV na ndeni wa Facebook Mutongoi TV tuyimwe kwa imwe mutandao wa Facebook Mutongoi TV na mutandao wa YouTube Mutongoi TV Stock FM official kwa wa vikandene wa YouTube kana Facebook ndiye otomani wa kuvau yolwa sindu isu itatu na otavia na makulu yasu atatu ngwenda onzongie na indi ni moto ida twinananisia twinake malile na akuwe mwenende musiaisia wenda kwasiata yolwa maundu asu atatu siasa maundu mama endeyo kana siya maendeyo ngewaya ondo ndi itu ya Kenya yende na mithenya ngili umwe ya Ruto utongo ine mawoni mambie na kuka ngwetha ndi masomani ta Erastus kithuku anzo mo malile yes pamukiata lesa moyo pamuzio kabisa ya muthetu atiani otuku alama saa ma ikumbi ni kwa tita saa 6 na nusu ipando kundu nagu hizo hizo za kala tubato kachewa ba kabisa twethe ana ingi ndio na weza sawa ni sawa ende umonde twiba kwacha ti otuku kwacha mwanya ti wako kwina cheni ndo kamera neno ndo kethia museise hi cousins okay thank you Erastus kama sitani tawili kioko malile kuma kiliombunge cha Kibwezis na ni monyanya wa Mutongoi TV nondo tetho wa Erastus waweta ebinda ila to kuna sedo sia kikongo cha siasa ekombe ya siasa utuko na nitwekala abantu kana na seno mbingi na ndiso na sekana toya kwa yambe kwetha neba kwa hiyo tukisema ito asiaisema TV ito ya Mutongoi yala mengalise ya Mombasa na kushimba Usmatuga Taveta kwesela Makweni Masaku Kitui Nairobi kila kisio chonengo ya kana yetu maito make kamba ni matwaito kwa yake simu no kwa ni medama twithukise na kwa me diaspora kwa yani ndesi ya America muno Dallas akamba maito ala mekala America ingi mekala Dallas
kwa gitumi kiu ni tu mathocha ni kana ithe twanenania yolwa sindla Erastus wetha aorodhesha yes nundu pe bata watu nenanie atwithingwa andu maito metho withie ni mama na kula twelekele na kula tumete good yes naende malile imoko ya moto yambia muzeze nawe otomani wa kwitoma kwa ile itatu kenda imwe itano bau ni SMS code na itha ndibi bayike ndutila wa toma mbesa botu itha tukwive kuone ile itatu kenda imwe itano na Facebook ni Mutongwe TV YouTube Mutongwe TV so kwa mwisho kwa utomani uyo kana unenenya uno ukwate mutandao wa Facebook mutandao wa YouTube na indi kwa alama itu matosese ngalekoni ya TV nenda tuambiemo kwa imwe malile tutanambo vikande no nena nyangu munene nondu ni andatu nene yulwa maundu masi ama siaki uteti na maundu ma maendeleo nenda tuambe kuambia undu ndi itu ya Kenya iende the state of the nation kubikio yu wasema gazeti yani yetebame sana wewe sisi abau nokona sindu TV siandikitwe ndini wa ithango na tikendo kieni maundu taya netumonete muno kuma mwaka mubitu mwini wa thandatu ma headlines taya subduction ni twithe to tuisiona muno na tisindu ngeni na tisindu nginya ikwatite lembe taitwa kamba kwisiana situ pao kamba kwangelekanyo Rex Masai niwe wayo wambe kuwa webindani ya maandamano kubikio uyu watro sisia where we stand now as a country twende tata thank you Erastus nenda kwa siakana tikindu kisio kila kiende ndini wa ndito ya Kenya nundu yundi nene ya Ukamba area ya Ukamba itu nathikanie kisio cha Kaiti kwa nungune mwanake waitwe kwanzia itekweleka ni tunathikanie na kukibwezi pe andu maito ainge muno maite pa mulolongo pe imwana itatu siaye ne kwatilisa kwatikanie kemwe ya kwatikana kila kitakwatikana icha family to akavingo pandu beta wa maiku kuyangalisa kibwezi kenyambo na abductions si si normal whether ekaki ila ya yola MP abduction lesi yago si kwekwa si kwa ni serikali na kwa kitu mikundo na kwa sia serikali wa Kenya ndu twaite anu maitu nesa especially the youngsters ando atumeta teenagers Gen Z ni mama obini ani wa muno especially nundu wa comments yon deni wa mitandao okay no pe madam na kwati to just the other day Rose Njeri abinge wa wesi kana sheria sito sikwetekelea mundu kupingwa zaidi wa masame ngalinana atoleta kotini abinge wa chuma kima esa kuproduce wa kotini where there was nothing matono muchaji nayo kwa kitu mikiundo na kwa sia mwalimu oyo unakwatiwe umwe Migori all the way Homa Bay na police stations kuku more than 320 kilometers 320 kilometers aiteto ilobi ikulyo ni anati ilobi okwekata na abika ilobi aikuwa less than isayimwe na itiwa ni thayo wake kwanzia te kueleka kwa uni lazima tukula ni makulyo na tiasi serikali je kana tabia no nundu kiucha kupinyanisia andu maitondo mwena kuwa ula wasia who provide it for the constitution ito ya Kenya katiba kaitu neka tutikiliti freedom of speech pe MP wanako Kitui East nene we asia freedom of speech ni guaranteed lakini freedom of speech after speech is not guaranteed tienda uthasio ula unenganirwe thini wa katiba withi ni trona kwi express tikayanga wa TV ne tikayanga wa bayanza ukethe bingo mundu kwigwa itela manga so long as within the law. As long as we within the law. Erastus we one of the voices we wasia wa andu maito. Nundu we ba studio na we address ya andu ingi. Na ukamana kana wasio su akuno ukandamizwa. Ona akuno kwambia kosani wa nutro na kwikata. Kuelesya mwene ndi undu twaile ne kothi. Kwa usilikali ni tubini anise mono. Okay. Malino wanene ya pegelo kigwandilikanya political intolerance. Yes. Ni tuone tesiko. Na tuithi baza obakwitwa kamba kiuke na Kitui East tunoni MCA wa chama cha Wiper na ikosa yake iloneki ina kutangaza kana Kalonzo wa Musyoka no musumbe wake which is not wrong nondo you for example ibaleni ilio yite 2027 musumbe wakwa ni Stephen Kalonzo wa Musyoka kwa siuti ikosa na akuwe na freedom uthasio wakwase naku owaku president ola waku ni Wajakoya na tele tekuthatania ila uweta president ola waku na kwandi weta ola wakwa so ila andu matuma mani attack nundu wakwithwa nazi Stephen Kalonzo wa Musyoka niwe you know not for example Stephen Kalonzo wa Musyoka Rigathi Gachagua Eugene Wamalwa and many other leaders ni mana inanda mboka ya kusilo kamba maendete ngalisi ya Kiswani Mombasa ila mano kila makane na makasi nimekwite kibela na Kasongo must go
yunake Kasongo enda kwesela the same route ailite kwetikelwa nake ake kata akanena ile yake na ibita nundu the moment wa attack one leader pebinde kapikelo kathieria la yake na kukathi kwa atakiwa nicho kitimi twithati enda kila mundu wonde the no station wa kunena keloni kwenda kunena tiyesa ku shout down Ruto oka kisio chokamba na ke Steven Kalonzo Musyoka athi sugoi aili tone ngwandai ya pio kethe aba ingo mundu no shout thino a crowd kiu kwa you freedom sisu nisio andu amwe mendini wa serikali mekwenda kutubena na tithiti kila ni twikabia bio nundu ila mekweza rutele miengi na itu ndi kutukwetha tumetele kana ithe na itu twamakana nisa paukwa ngewezi ya political kana kulewa newo thasio pepe na point ingine neo ndi kutabia oyu ningweza kumiete ya evindani yabika evindani sio tabikete wane nengewa abductions watu la mutemo no serikali indi serikali wethukizia tongwe uma serikali nimekwasia the opposition ni matona kwethwa namo mai kona sindo ino na makase kwena self abductions ando kuita Kanyara kwangele mumbunge wa Juja Koimburi what happened polisi no wewe statement ya polisi lama umisie yolwa ngawa yake kote kwa Nyara aya onakicha mundu ya Albert ino ni a senior person wa Kenya Kwanza nominated senator wa county lobby wakili Karen Nyamu aenda ku passive kana opposition ni involved in such cases na self abductions malile sometimes atomesi likali ni maika ko reason nundu ti possible Karen Nyamu aka reason mundu umeoto nosi weni opposition kuma ko ya Homa Bay nundu you asisia au meala manandi ko mosa thandatu mana ya skali na me introduce formally kana police officers na mamukua mamwete to a police station either abika ethayo kana tethayo that we don't know yumundu ayokela utena ibo utenese utese undu mundu so no sangwe na ku Homa Bay asie anosi weni opposition does not make sense secondly after so mundu kwa kwato ni agencies ya opposition to a police station pengine ukatwa kethakano kathikwa wa meteni kanoke kanose ndinge kuunzia ni opposition capacity kayo kaibikete police station kwa police station kwa police station ni police officers definitely so ni common sense ni twithiwa kindu kicha Koimburi isu ni exceptional case na nienda kuotabia kana pebinda twaina minister wa interior weta wa Michuki John Michuki na John Michuki ni wa weta akasya kana serikali ni kukuwa mayo neka kwenda ka report palaweze nicho kitumi tukikanwa nundu baingwa bantu no the report nundu mwana case ni ya mwalimu yo itina akwawa kanira kwe kondo wekiwe duty tinio tinio kwe kana anekimanise no kuta umundu asie biza wake ni mundu wena afya nzeo ni mundu strong ni mundu na mwalimu wa BOM ni blogger ni mundu active na nawe kwatyo monene ndeni wa community yake ti possible ke ya mundu na future tezu graduate ni ulikwa bandu akekimanene bia kwani kula umete kwema bia alle kweyo wayana kuli safu ndeke oke kweyo police station neke kwa kitumiki ukikucha mwana kiosuke moko ni manyao masilikali abductions must stop na nisiende na si everywhere naturally fear ila inflicted on our youth ni nene muno freedom ila maida kwetha nayo ni mbose nundu kila mundu ne ukia ekala aisi behind their shoulders mekala maisi kana pe mundu mati nundu maino thasio wa kunena kwa kindu ki ni kindu cha ukondem ti kindu cha kukela wambia kwete politics kapa ingwa siasa sipo pa ingwa ngwaya ati aisilikali the laumu opposition nundu akwe abduct Koimburi is an exceptional case nundu anena issues ingi syake sya meunda na kolokolo mwingi isu ni exceptional case na wasisia lifestyle yake na is kind of politics ni tofauti na sindu ito nene siana ile siendie baadhi no parliament na siado na isasi ni wionge wa isi o musikali bado na rafta zimbetekele nazike musikali okilile asia ayumi okosi thino tribunal ile ku investigate case ya Rex Masai eto ashikuku yes ona paingwa kesasi ona kemwe chau mangale ya serikali kwa uye kulyo ni isasi seumie ba nundu twese kana ballistic experts maile kwetha maso maendie maka investigate isasi seuma ba spent cartridges ila sieteka kunzi yani sia okotawa seumisa ibabuti ni mau tukanengwa report nzio other than kudhiba thini wa doc na kwasekana isasi teuma thini wa chau kwa ngali ya serikali ngutunge binda Robert Ouko
Robert ukwela wo iwe ni serikali paumie report kana Robert uko report la ya investigation yekiwe ni serikali eye tikeize mauta ambie kwe yatha kesasi mutwe na eye tikeize mauta kwatia pa mwana onge wetwa Kaireri wa Kareri Kaireri wa Kareri wa student leader University of Nairobi na ke wa bebeiwe nomba ndeta wa Kimberley kwa University of Nairobi na report la ya serikali ya investigation ndo ai critique no mukatika ndo la mabo wa serikali ebinda yuyi mundu ai critique muthuku muno wa serikali investigation ya serikali yaize mondo ambie kukwatia nomba yake abia na esa ne kwekata na maundu maingi at the end of the day adola ma investigate ya serikali maumia katoma ka mauta ka plastic kuma nombezu ya bete umundu akabyoke thona da recognizwa maze katoma ka niko kakwite mauta ala mundu we bibisi nabo ni possible kabyoke there we beyond recognition na katoma ka plastic kairimen ko serikali twano pungu all the time nziazi ya kwekava ye kama kosa nditikela kwa admit mathina la twena moni serikali not anybody it is our police it is our DCI it's our NIS it is the administration ni mama coordinate yasi ndo isu makazi ando ama itumia kwata mwawe tuenda katiba kaituka 2010 aunduka provided for freedoms of expression kaka provide freedoms of association kaka provide for all those other freedoms if freedoms is enshrined in that constitution I protect we mundu sia protect that other kwethana uthasi wa kweyelesya ekuri yake bathio moja kisungu where are we safe nepa paingo bandu twi safe Erastus nowhere in fact netongeanga imo bya muno nundu wa kwethwa Mutongo TV ni nokie bandu ba nundu baani bandu basio tukuwa twa parking ale koyanza kwethwa tuwa neza pe bandu tunaenda before ukethia to yumala ni tukwamba kuzizi to left kana pe mundu utwetele nundu singla tuonena tu guarantee wa freedom tu malite anyway twesonga na be malile tuna mbosi ya mithanyangili umwe ya president tutabigete ko ebe point ngwe yengwenda twesomenene niko yene ngulika neyo point sinenda atuke tuneno tukwatanye na uneni witu wa mulenyane wo mundu ula munene wa oteti wasi ya mava sasa maendeleo na hata oteti wasi ya maniki nondo watu sisi ya si umaile mbetu tunoni invitation ye kwa ya tongwe kwa state house makananye na president na ende alama na indi wasema none ni ala aligned na Kenya kwanza ba ukamba na wasizebe few chama cha Wiper mana indi onetina wa muungamo wa chama cha Wiper kuona kawiliana na sindu sia muthembosu yu malile ama na indi nenewe party leader ndo na neni tunayemuna na akue nono ni ondo mheshimiwa Kalonzo na neni lwano ndeto ilo na umisie kuma condemn kana kumatula mutino ndo akuthi yuta chama cha Wiper alama na indi ma Wiper ne mailose wa matambia na wesu ongeo lwa alama na indi ne mailose wa matambia ligana no anene ayo lwa thasio wa bewo thasio pia wa association wenene yake ikuli yake ile siama isi yake uteti situ twena sio tote usiku out chama kimwe kwanza yemwe kanenge no either ikusa sia yitina maendeleo kama ndo maendeleo no uomba notoso uneti tu akunena nesia una agenda inewane akunena sema ndo maendeleo na either ni kunena sema ndo maendeleo chama fulani kiweza hivya nikiusia atombo imacho kuthi omba none tosu siama zitu nisiusia maendeleo mayuka kidu cha mbere after twetikala kana siama itumia katiba kala kanthi ya Kenya itumia sio party constitution na ndini wa party constitution pethia wa na walanyo wa undu members macha machuchu mailirene cooperate ethwa chama kikwitwa DCP chailite ni kwithwa kina walanyo la wasio tofauti na walanyo la wa chama cha UDA walanyo la wa Wiper kwi kumwe withia kwi converging points ukethia ni mekwitikala na kana usinuo walanyo la wito now peke ndukitwa party ideology any member wa a political party cannot promote the ideology of another party. There are consequences to that effect they were when we promote ideology siasa makinge kakila chako withwa wailite kosewa atwa ya kisheria sheria sia chama eka sheria sia katiba ka Kenya nikanoke kaluandhuke wa kuyana na mweya oyo this article we no bituka nisie makina maku nundu nitwawetie we nduka thukumana serikali nundu opinzani na ku utawewa serikali
nduka thukuma no pinzani nundu wa serikali yuba ingwa member wa UDA uthiumba none wa Rigathi Gachagua nundu akathi aile ni kosa watwa ni chama cha UDA pema MCA eli chama cha UDA mana atwikie nimekuoneka mena ngwatanio nene muno na Gachagua na mose watwa ya disciplinary already nimetetwe makekaluande pe senator wa Kisii madamu etawata nominated Oroba Gloria niwisikana no kubetangwa Senate nundu akutwikana no kwa associate muno na mundu wa pinzani weta wa Matiang'i kwa au ethwa silikali yo ni kwosea andu alamayo atwa kwa associate na upinzani niki upinzani na uotose andu alamayo atwa kwa associate na silikali nundu paani issues ya party ideology kwa undo na kwasia Stephen Kalonzo Musyoka anai right 100% kwasia mundula wa chama chake unao kilile we mwene ate musukume elikanga aleni etwa State House usunda kaasa kuweke bela ona kimwe nundu onachokanga ngi nundu mundu zu anaendie ku promote ideology sia Kenya kwanza ewa coalition yenge kanewa chama cha Wiper that is within the law of the party utanamba odibasa yes. Umbano wa State House wene umbano wa UDA twambe kwetekela nakyo unaye umbano wa ndongo isio kama consultative meeting yes ku manendi yo promote ideology sia chama kingi wa umbano usu ndune wa chama cha UDA where there were invitations inekiwe ni control of State House kana State House controller kana invitations ge kwa ni head of public service kana invitations ge kwa ni o State House twasita president mwene lakini invitations ila inatuma kwa kamba maituma the State House inekiwe ni mundu weto wa organizing secretary wa chama cha UDA organizing secretary nda organize ya other parties organizing secretary wa chama cha UDA nda organize chama cha Wiper kwa ethan wande kwa balwani mundu sainiete UDA organizing secretary ai kuandikia we CNN kana cha usinguna akakuya ukaumba non we State House wa invite wani chama ndona invite wani serikali chama kiti act ya on behalf of government undu getha ni serikali with an head of public service kana State House controller kana the president himself nuele with an invite ye chao these are the leaders for your information magavana matindi ya kumbana makombana na Musumbi na makombana na deputy president nundu pe na formal structures ya meeting then wa meeting isu si da sesi ya ne chao ne I beg ila mathi kumbana zo maili nthi magavana me 47 sindu imaneta wa maka discuss male au discuss then wa meeting isu ya IBEC niki kwa umakulio mepo sufficient maka na we organizing secretary wa UDA we invited mundu wa Wiper pe manisha mundu wa Wiper etikela kukaumba noni wako oka kupromote ideology siasa makingi eka kila chake kwa umundu sinde within the law of the political party that nominated them to the National Assembly or to the County Assembly or anywhere else yes ekuliasu yakelea kana siama sia uteti sionza bala sia vika nitungane tina maendeleo is that true niwe se isu ni myth no bongo wiletago paingwa ayo bongo iletago paingwa chama ona gemwe kitunga maendeleo tina na ndo mwe na lando ila wathiko ya ground we ai ekai kuthinya governor thukome isu ni myth also obongo iletago niki you Erastus ukewa ekai kunene ya MP ni kana thukome one ono kanena kuma kwa jambaka weyo wenene ya MP ndotuma simiti utakolokwa wakwa kakilasi o lazima wethe wende na ukolokwa kwa uba kunena kwisi ya maendeleo ona kuya kwisi ya maendeleo paingwa kindu kisi ya maendeleo ku duniani kindu kila kisi ya maendeleo kia kilini sia ala maile kwika maendeleo nunu memanda excuse ya kwazi hii twalilo thukuma nundu Erastus ni wanena Erastus kwa kunena kwaku we ba studio yitajitu ende na unena we maanisha yao ila ziende na kwako okola zie kwakilwa iende na kwako we maanisha that governor kwenda kwikianda hospitali bandu ndekia nundu etu unene hapa we maanisha President Ruto ndatuminia fwake dam nundu akwithwa nitu unena we maanisha ndekia mbe budget ndini wa konza we maanisha ndekia malami kula tu kwenda nundu akwithwa nitu unena uneni ndutuma where utaendea now about political parties yes
siama ina siawa na 2022 siama siatwa kuma 1992 at the birth of multipartism niwesekana Ford ila ya siwe preso siawa Ford asili Ford Kenya DP siama isio ndetwezo dikabala to bigedi siama mbinge ila twena sio mondio itatalika siama isi ya maendeleo nundu katiba kaituka 2010 katiba kaituka 2010 ketikilite maendeleo mesile ruti ya MP kwepa ya mbunge kwa kusovya budget kagesekelia maendeleo mesile ruti ya governor nundu akwetho wanonenga wa budget the governor no wanenga budget yake ya 12 billion ye tiwenenge imbeza siumeto kuma kwa exchequer at the end of the day siumeto kwa national government to call it the 15% na KMP no wanenga mbesa siumeto kwa national government bado tigo imbeza isu ni sioka ground we manisha MP wa Wiper danenga mbesa sia nene na MP wa UDA kwa MP wa Wiper tiwa chama cha Wiper chama cha Wiper tu pinzani na chama cha UDA tu serikali pe umubatawa ake wandu nengwa mbesa nundu opinzani manenga on the nene thank you very much now twina governor wita wa Vinya Ndeti a very powerful lady wa kuma kweni masako kito ngokulia madam wa Vinya Ndeti nunenga mbesa kana nenga wa serikali na yo governor wako ya Rift Valley Murang'a Kericho nunenga mbesa kana nenga wa ulinu wa Wiper no ulinu wa UDA ni manenga mbesa ku chama chasi ya maendeleo ata issue ya maendeleo kusiwa ni chama itebo tusioke maendeleo alama umaju State House you know ndo bauni bonne ngwenda okay na we State House okay State House nebo yu pepe na kinene cha chama kusia atongo itamalile kwa ngelekanio maithi kunenania na president kwa ngelekanio no twigita kukengwa ino ni propaganda nienda mukamba mbethugezeneza ino ni propaganda isobetwe yakana mwaleo the State House mwika kwata maendeleo tigu maendeleo maimandeo State House maendeleo mamanda wa through budget making process ul approve our budget ni MP ula wenda kwikia cha akaazia budget ndo abetokethia thini wa counties peke nduketa itemized budget ni ukethwa a list ya sinda sio ndikekwa ni yenu na MCA ni kukilakazia kikiteke kwakwa na kikiteke kwakwa na kikiteke kwakwa public participation la tunekie tunaizi ati twenda twekuona nona na the national government mundla wetwa member of parliament niwe wina powers sia kwikia project thinu akisio chake paingwa project onemwe ilatawa State House nundu State House ndisobasia budget State House ndisobasia budget sure budget isoba ni treasury na treasury ni yoye na CS ula wa finance kana treasury na pe anduma planning pe planners pe my economists National Bureau of Statistics ni jona ni population ni kulasie kwi andola methame ma revenue allocation kwi players mbinge ila ituma mbesa shuka ground shuka kuthukuma you for example Kibaki ila walikile ta Musumbi ni walikata Musumbi na niwesekana at some point Kalonzo wa Musyoka wa Mopozia 2007 ezio mujoini later 2003 ila walikileta Musumbi pesi ndo wekie landmark projects one free education free primary education tiwo si landmark project wasomi binda yu very good kwa unu wafaide kia munukuma kwa Kibaki wongukulia ila waibia wafisi ni Kibaki utekwe basumune nuwa kula uwe kana umeta wakambani kwa chama kita ODM Kenya kwa uya iko mundu la umete Central Kirinyaga aibia wafisi undu waibia wana niwesekana 2007 Stephen Kalonzo wa Musyoka nuwe atasekebela chosumbi na Kibaki aye musumbi aende na saa first term yake tigo lakini either free primary education and on them aibia wafisi equally across the country kwa issue ya chama itikwa rise anywhere itakwati yani chama ni innocent baingo mundu na kusia maendeleo na chama kwa hiyo ila twatino kengo kana Kalonzo wa Musyoka no kusia maendeleo mundu chama ni cha Wiper it's a lie no bungu aya ila lelo wakawa kwa kuma Mombasa ku Kailobi especially kuma mutito andei ku Kailobi wakawa ni company yetu Strabag ene project manager wetu wa Boromisa lelo su utahakwa niwezekana Kalonzo wa Musyoka aende na kwitekebela cho Zumbe nundu waka wa 2004 to 2007 nitwa kwatene
Kalonzo Musyoka esila hapa alite kibila chio sumbi ajaze Kibaki tutapambana na yeye. Ni kweli si kweli? Kwa kitu mikiu niki Kibaki utaungamia lelusu weke kwakwa nundu akwetho wai wesilite section ile nebyo jisilite ukambani. Kwa usiama CCA ya maendeleo mesi wa ni mundula weba State House oni kwasia hii tipithiani si ikoneya nikana matwetikele nundu maleo twetikela timia tima nenga maendeleo twose itu thibaya luo Nyanza nikana tuoni okamba mewe kiwu twikie mbesa mbingi byubaya luo Nyanza mone tondo Raila ni ukie batwe na muno lazima moke nikana tumanenge maendeleo. It is not true. Okay. Kana chama CCA ya maendeleo atoato. Thank you Madile. Na hindi tu about peka lake na ise ila tu nene angewa political intolerance uku saithia wa nena oneni kana wathi ubathukanu na maybe no tonya kwa ataki wa asendu cia muthemba utakira kina kitike kitu east ndicio kabacha amane cia Wiper na State House pe amwe matonge mana wetekana hata mind State House MCAs ma account ya kitu ila tu ise ikuru ndize kana no amanie kana bege ndo cha endeye pe a section of MCAs I think nearly maaka nende we mayikuthwa yes sikuru na wawetekana hata mindie lakini ndinena na one of MCAs wa Kitui why State House iwo ngonena nake why State House ne wa ndabise kana asuma matwika ne mindie mayathi indi ni kutwika na paya metheka no atumanete makuthwe wetekana makuthwe umba nono lo waimuna nika no sethia ne mumala no me associate na State House kiko cha muthembo yinyi ni tikibela nye kingete kibela chombunge yes nini thana andu mani surround ite meta wa handlers aingi meo bana ba Erastus we no lungilwe na kumwe lingelo attend nyini ile kumbe na ndelea kwesoma na kaneno wegiata kaneno walungi ni andu mako ina andu makwa Stephen Kalonzo Musyoka ndesika na be andu mekuye itina attend mane State House kwa uma ondoke nundu nisi undu umbitu we ni tolerant na ni tolerant yata ita yitu netuna ineyongie nake kuma malili twesela sultani ya mali twathi makendo atwabi kama machinery nini noni ma MCA umwa wabau thange alisa mutokani Katumo mheshimiwa Katumo alisa mutokani ulo ai State House ni wandie State House na ni wele kunena akanena ndini wa TV station akaze ni waneni na muzumbewe mathima kwa yani akeneni akaze ni wandie State House without apologies na Katumo akaze kana ni waneni na muzumbe nundu enda ndo make matetheke lakini twi machinery wananuna nengiwe microphone anena nundu Stephen Kalonzo Musyoka ni very tolerant nundu mundu mbeti wa chama cha Wiper ni wa muungano na wa muungano ida chama cha muungano kiyetekelia mathukumena nyau na Ruto lakini yute kamwona okite chama ni cha Wiper tele tokumubingo ya miango akalika tukamudhocha tele tene kumulunja makosa ni we wa Wiper ugetha unaendie State House lakini we wa chama kingi chama chukingi tuzesi undu kibithia etha kitekniki kwetelige ucooperate na president there's no problem lakini twelete kukwibasya nikanauke batwe atwisonga nambe asante nende musesia neno kitosoma maotomani maku kwesela ile itatu kenda imwe 5 ile itatu kenda imwe 5 namba otomani mukuviva tendivi watu maotomani bau ambia na ndeto Mutongo TV mutandani wa Facebook Mutongo TV na YouTube Mutongo TV Soko FM official ne kulete makulio atatu chambe sia masia yake utetinisi ya maendeleo malileno wa aisongea kiu ngalekone ya kwake chake ile weona nde yutu ya Kenya yende ata netwanene yake na malena ende chaka tatu nikilatu kitonene na malile yulo wa mithenya umwe ya President William Ruto otongo-ini kwa woni waku weona maundu maendete ata kuvikia vau otongo-ini wa President William Ruto miaka kana mithenya umwe mesuni miongo 31 ni chao cha kutania milenyani esu ndomie otomani ngwetha ndisoma itina wandateka sengiva muno ndateka 10 madile chao cha kutania mithenya umwe Ruto ekipela kila cha kutania mithenya umwe kuma Ruto alika kipelani one ni kwithiwa ni wandi America na tona thokanesa na anena kizungu kingi kisio wethia ndi yitu nitokuwa represented eku America ndo wa ikizungu especially lakini ndo asioka pa mashinani uyethia isindu cia kutania sio tita sibo kundu kungi ta Luo Nyanza nundu ni nasi nethia Luo Nyanza kwa kweli ni manenge to baby ndano ni standard newspaper dina breakdown ya sindu ila sikwe kwa Luo Nyanza in terms of billions kethia kina
sino bingi mpaka airport ya strips nini kolokolo mingi kwethe andu asumo ni maende nesa however kwisio ingi neglected pure ukethe baingo kindu nake mo yitai for example President Ruto ethe I struggle undu kukokamba ukethe ayu pege ndume uketa empowerment program innovation ya andu creative ya kumbanya andu bandu moko sangi wa mbesa nikana wethi ni mambia kwitikela silikali nikana President Ruto etuka nuko kamba nundu baingo kindu kingo tona kolota akachakia nini nekie bau kamba empowerment izi madile meaze ni sia kokelia mwetu amwika nokona kwanza millions of money tulina lakini serikali ndiko na harambi nikana ye empower its people serikali itumia mbesa cia koti ye empower its people you tai for example ila mana imakendo ni mana umizie 7 million ila mengalesi yako zombe ni maumizie around 7 million ila meko yako CNN around 7 million iyo Martin Dachuzo around 7 million 7 million ti mpesa ito na kuempower anybody Erastus tweke kukengana twenda silikali itumie mpesa cia koti yendetho mota ngiliumwe yukeleche ba makueni yasi constituency yenu ni thandatu kila constituency twa minenga mota yana na 500 isu ni mota maana kenda na 500 imwana situ ikone boda kwisu ni jo empowerment ni beti situ ikona biasala wotilanga mboka ti kweta watu byo nundu byo ni twakwitema ni kweta wa mbesa taslim wewe stoko ya kwitha ya mbesa yanata ni wa kuma usini na silingi maana 5 ngoko tanga kwato kindu ngaite sena syakwa unengwe ngilite 10 weweka utekunengwa takikundi wewe enda wa upromote biasala wakweka kendo chuchu na mwe diversify that's empowerment dikona harambi Erastus empowerment na harambi so possible wanenganengale nzeo ya mundu tesa mboka yes anengwe ngilie 10 yes aya aongele stock yake ni andu meana ata matesa mboka marone one ngilizwe 10 wezi naweza kwa ngalala kibwezi east pala gumete ni andu meana ata marone kila mundu anengwe ngilie 10 news Erastus pe andu ala already established matesa mboka kuuti kumaanisha kila mundu wando kwenda tamboka anengwe ngilie 10 ala already me on record matesa mboka imesikie ni twitha twisikana kibanda kini cha mwetu ni cha mwaitu wetu katele twisikana kibanda kini cha mwekali kibanda kini changanya andu asu on the pe andu metro social workers makenda kosa data ezu ni kosa na makanenga DC na ke DC akamiambatia nikanoke ndio zuma ni ma target wa makanengwa mbesa ibe disite samboka kila mundu akanengwa mbesa yoko na biasala twakwati ane ulote sa nguku ailite ku promotewa ake wotho wa stock ya mbesa yana ta stock ya ngili tatu ngathinga tanga kwata maana 5 nga wasiana cia kwa leu ukanengwa ngili 10 ni soko yaku ni kuongeleka ngokatho wangu ku 10 ukasembia sokoni ukasioka that's empowerment lakini empowerment Erastus ndugiloka ambia nando meulika ndeke 5 ndeke kuma ilobi kuka pa ya zombe ndeke mwe ni milioni umwe ikoke kapaki wabubu aina ndo ame unena ukiwa mazia nimuona nitoka nimuona ndeke ile ipo ile tepa indeke kile mwe yeba milioni umwe na mweto sangi ya milioni 5 na indeke ziete milioni 5 no mwe mtu mai milioni 10 imukete kumia na isi andeke mukatumia DC ikundike twabu kwa DC compound ine DC akanenga nembeza izu anuma kadiko thukuma you know it does not make sense no intention yone kukuna siasa through program ito empowerment ile kwa ni empowerment ya chati ya ku prepare ground Ruto ate namba ko kaba ukamba nikanando amambie ku convince wae kana pe kindu tukwika kolokolo mwingine story mbingi sio punuazi tuenda silikali through mbesa ile situ cia koti tumasia ikoswa ni KRA na nono bizu ya KRA bande namba tete mbesa isu za wano bizu suwe bande mbesa isu sinengo mwene ndinewe athukume tuikwenda arambi aisaidi nundu nyine ngudite marambi my friend lakini ndio kuna arambi ya kuempower silikali je empower ndo mayo pepe ndu gemete maite gendu cheto hustler fund wewe woli kendini wa simu wa apply loan tego uka apply ukara shilingi 500 Erastus wanengo shilingi 500 pate record pate form unauzezia bandu pengo mundu ekwika follow up ndwisikie nuo onetha na thwa sim card miongo elinye sim card neki ya simu ni yakwa na sionthe kile mwe na apply na kwata mbesa isu sionthe anathi nanyo nzia ya kuempower my youth ni program tailored for them ata maubisi ala concerned mbesa twatu mabubu
and I must form both physical musuwezi kana musuwezi online with the entities uliyota wa Erastus au meta sub location itawona village itawona chief wake nenganya pastor wake nenganya abinguye kabiasala soko ita wakati bane kana mbenu tiko nengi tukenda kuthiusi kana kabiasala kuni kaendeye pe mutoka u patrol si iti andola onde manengwe mbezi ya biasala kana biasala nuende lakini yu ini sindu ona ma device amengweli nomwe Ruto winamo ndisi ni ma device mamo themba mo etha no me president ye andu ma apply mbesa simone nundu ona mundu umete Tanzania tio ku apply ona mundu umete Uganda we resident yoba bora na nia na simu ena sim card tio ku apply mbesa hizo so twanangite billions of money tukakima okuta aya malile twinene mithenya ngili omwe out of 10 tononenga serikali chao mithenya singili omwe 2 isunia oseo mauso ya sema to isunia chao mauso nondo to tio ngina saidi abia ukendo kuoneka 2 ni 20%. 20%. Isuni 20% yo performance isuni express isuni twakana ona pa ingo kaguka ile kala musi ingo school e ka admit ona ila village polytechnics na ndio nengane Yesu Kenya yonde na nengane Yesu ukito kamba ukito kamba nundo baingo kindu na kimutu neza kuona cha president Ruto wicked affordable housing ndikwenda kutwa neza nina nengine mfano bandu bange nazia Kivutha Kibwana ai governor wa Makueni na kama hospitali maana ile magu physical hospitali maana ile tiweta hospitali azo aka ma ECD maana ile tiweta ma ECD azo tiweta gedi cha ndengo tikaweta cha Kalamba tikaweta gedi cha Maembe cha Kalamba tikaweta ya bage kema tikaweta stage ya Mali tikaweta kiao cha wake tikaweta mother and child tikaweta trauma center tikaweta Nungune bus park tikaweta sindula mega sindula mega kwa wilo ambia housing inundu muna ECD kwa Musumbe housing project ya housing we were 250 houses asuna ndo 250 inomba ne 250 ni zawa nenda asa siambate te une ulotewe ni 250 lakini nando meandala makalika nomba nizo ando 250 aina and their families 250 aye household ida ayimu at one time wawe family lizikalete nomba mo family likalao tuwe na family yako ni kuya nyininyi head of family ila yakwa kwa uninye yutamundu nyindala wa the head of family ni watalawa head count yekwa wewe ani household kwa uwe that twake one nomba wote nomba maana ile na 500 tiwo nomba 250 nito nakwenda singolo bandaza siyeneke physically lakini lo ma benefit na ndomya nata ando maana ile na 500 now ingango ni tofauti ya Ruto na Kibaki na Uhuru Kibaki ni waka masukulu edhandweze for information peke ndo wa tiecheta economic stimulus package waka kila constituency a very big school kila constituency nyuta itu Kibwezi constituency ndo the larger Kibwezi twakiwe pala peseko isu ya ile kwenda secondary ya Kibaki ya kiwe na mbesi anengano ne Kibaki na Kibaki ndaba kina ona ba minister wake wa bakina mutula senior no sio kinelo minister of education wapetita endete Mombasa shughulini zake undu Kibaki yeka au ya na ndetha yendo kunangi wa moko itakwati ene tiweta sindila Kibaki weka cia muthembozu with the ways kana kila constituency ni yakiwe through economic stimulus package soko yuta soko wa Kibwezi wakiwe Makindo soko wa Makueni wakiwe Mali pakweleketekani cha seko ni Peter Kiilo na yo Kaloki professor Kaloki na yake langalesu ya kwa DC now Kibaki ndaki na masoko ni soko nomo niki nundu Kibaki asietie project ile yake nene wona itonotedia mwene ndika impact on their lives 1 free education 2 CDF aetie mwaka wa ngidile na itatu isi ya project nene pio kwa Kibaki kila MP mama MP manali ne 10 kilo mwana ngombeza kwekata sia kwambia kuthuko mwene ndi project ya katatu mega ithu to celebrate ya Kibaki ya ilelo wakuma parubeta mutwa ndei kukailobi ithi taenda kalelo nikatheke accident cia atwa kuma kwa chamba kaweyo ukiwa mbazi ya mundu wakwa kusia mutitwa okete ilobi ndwetha wishua kana ne ubika project ya kana Kibaki wekie consultancy ino niweze ni initiative yake ena ndo metwa Bitange Ndemo na Muthama na many other people
bitange ndemo tigonenge idea cia thwake lelo wa kuma Kibwezi kuthi weto wake tui kuthi kweselana kuwendete Garissa ndukolwe isu ya concept onetha implementer ni Uhuru implementer ni Uhuru ya concept ya Kibaki nake Uhuru akawikata SGR ya conceive binda ya Kibaki na Stephen Kalonzo wa Musyoka implementer ai Uhuru now tuke bayu pa matuka weta ngili omwe yunienda we mwene nondo ni wangolia makolwa nienda undalile sindu sileta SGR ela yakiwa ni Uhuru undalile lelo sindu sileta leloyo Kibaki waki sindu Ruto wekete undalile sindu sileta kwanza sete ya mbeiwe undalile sindu sileta twake with ya there's nothing sindu la Ruto wekete no sindu la o small taila ECD ngweta siakiwa ni kebwana miaka 5 tindeli telikana miaka yana na contract ya miaka 5 na imwene ndi kwa miaka eno etie Kibaki alikile kebelani 2002 na 2003 twae na CDF through Karwe MP wa Nukuke na Ngop nitwakwatiania na 2004 Raila either minister wa transport nitwakwatiania na lelo uyu wa procure duke ukambeugwa lelo uyu wa Mombasa Road yo yiti kuma Ruto alika kebelani na ela waendie White House ni kuto atangazio kanene twake ndutu kwake wa lelo wa kuma ilobi kuthi Mombasa wa 444 kilometers kuko biko mundu walile kwambigwa niki nyake tatu kumelo alikile kibelani miaka ngiliomwe matuko medana ngiliomwe walile kwambigwa niki asante Malile ni chokela chambigwe mega ndinu wakamba kila kima to nakolo to kaze kendo kima niki chake to matangazi yako kwekela milelo ke mali lelo makatangaza mwitika nzombe makatangaza ni gazetted ni ukakwekwa la makatangaza lelo amala makangundo makatangaza leko mini lelo akwazi ko makatangaza ko ndo kona vena hope no ya DP kindiki ila na iba yuko imagine nye no kadisa kueta mumbunga wa Kibwezi East na mino sakuwa we wako hivi akila mothe nani kwa thana ngamweka na ningwetembeza ningumwika na no matuko mogete maile tamasongeta to bika 2032 ibinda isiasa ile ingi ndiambia kumba nyando kundo nemea yue ngamweka ni nali lo mechanic ila ina inowezo katuzije nende bameasiata mazama ito imali saita tu naende musese naku ningwathie kana ningwithandise maotomani maku na kwa mituki nienda kwambiwa masoma yakanambia na Facebook bemo etwa Isaac Wambua Willy Malile is a great leader kudos andoma Kibwezi East mena bata muno na mutongo I know he will shine so much in parliament in the next assembly muno Julius ya mutongo TV Mombasa tumukwate ne service nesawa nitosisha kathina ka honorable Alex Kithito mutongo TV twinena wonekana Ruto ni ubaloketi ende yitu ya Kenya kiingeta vya MCAs alama masa kwetwe na Wiper na nimendete upathukanu na chama cha Wiper 2027 makethiana na NND ma Kenya. Alexander Nguma ya Mutongo TV, this is Alexander from Kibwezi East North. Chama kicha Wiper nikituvalokasia evinda ya kunengane tickets direct nominations ituba tokwata atongo imatena wendi wako thuko mamwenembe malene wewe kiu Charles Mbichwa mwana wene mweze Malile is uninformed that is what is going on in Kibwezi West. Usio tukumana Kenya kwanza coalition no usio. Eric Musyoki na gaka moya Charles Bichwa tulia mfunzo kazi. Naga sioka nake Eric Musyoki. Okay. CPS passing message to Ruto 20% failure. CPS ninyi ni tawa county people spokesman kwa yama kwenu county people's spokesman CPS Malile CPS Malile we aya waza director akala iziambia ni cousin cousin CPS cousin aya motumanya ngiba bomundo kumbia hii eto Alex ngila sorry tukwache nesa kasio kaboda chawango asetu bomana ndeni Fredina B wa mwiki yesa kasarani mwiki tukotunde mulolongo tukotunde eto Jera Daliza Kavabs na ende yakaneze motomani maili tetu kende mwitano na ndisi YouTube nikendo sedi anetoka kwa minukileli tuketo minukile kilungu kitu cha moka
maundu la twene cia malile ni asu ni twane na ni twabika bau ende ne ndao cia na kuwe mwene nthi we asiata ile itatu kende mwitano ngwende na mbe twende mukuvi batende vi na watu mavo waambiana ndito Mutongo TV ni one ende na log in nikenda wisethia ni na usomea na soma motumani bau na YouTube ni Mutongo TV Stock FM official nikenda wisethia maundu ngalo gwe sawa sawa na uyambia na ndito Mutongo TV aya uno ya cia Mutongo TV malile ni wane na nesa vyondo na ndebya wita wata asante sana nondo watumani waku nondo wakutwatia na endebe onge ba automate otomani akatwete mukone simu iya namba yake thelete na 582 sate mukone simu ya sate mukone simu yake mamo nene erasa sikethia malile muno na imukulia ye niki ukubua utongo iwa muyumbe wa Kibwezi East nge wasi ambassador muno tinezo weda zindiso munoka ndanoni ya mauvoni maybe Mutongo TV malile na mukwate nesa ne Mutongo wakwe kwatwa 2027 ya alike mbunge atutethi aya ndanawe desitwa watu ma ko ili tetokende mwitano ngo yaonda byesitwa nikenda wisethia ni na kutambwa ngale kwa YouTube be mundu kumbea Boniface Kasongo anaitwa Boniface Kasongo freedom after speech is not guaranteed in Kenya where are we akole ndo etugezi akoleti freedom after speech is not guaranteed in Kenya where are we heading as a country Kasongo akoleti twendete ata tandhi the freedom after speech it's guaranteed guaranteed ita yune yakwa ni guaranteed na umala nyiba ya guaranteed bana no wawe tawaze iko maundu mausese makwate nesa tiwo igone sawa nenda tumine malile eka tafadhali kidogo ndafata be message inge naona baya alikana yi ambomba ya kanise kanengo miona yes Mutongo TV malila kwa sawa I am a wiper member but chama kitu kasi hivi ndao nenga tickets wane papa ngawa tickets bani nene to muno ningwenda comment kiu malile yulo tickets kidogo tambo sisi tambo minia matumani meva no mundu ngio kombea kethia malile azuma tumani tengethi asangethi suma lile cho wewe mama ene ndala mande na otwatia maye kwashu yes kwa asite maoneni masioni wa kila mundu onde pauni positive ando manene nesa sino nzeo bicho ndase bai bicho ena right ya kunena unondo endini maana izo lawe endini wewe wa moyo ili twenza newe mutuze azio lawe endini wewe wa moyo we endini serikali we endini kwa unu wewe semoja wachao wa serikali lakini no nemulilikania ngamutapekana kisio kitu cha makweni tine so kwata maendeleo tutona kusherekea thini wa kuma kwa national government maendeleo tutona kusherekea no ala initiatives ya mbunge initiatives ya governor lakini national government tina mega projects say for example Kibwezi East kito paingo bando na pambe peka inji kamuka alami injomwe walami Kibwezi East injomwe walami atio the main Mombasa road paingo ka inji kamuka branch tu kakalika ndeni bando injomwe lakini woka mbone nukwithia kwilami mwingi muno mbone kila bandu bena lami umundio actually yo jite ona ne kwatia mbone matiere na kwazia lami we kuma wote kwesela kala wako tikun megala masi nundu no baba tiele sino yo rutile tiele rutile ingisho nene covered wathika iti withia mena lami likete kukundeni walika kilome kwenda lami likete kukundeni walika Kibwezi West kuma Makendo kwa wote usune lami lakini Kibwezi East chonde paingo bandu bena kalami kwa mwana gozu ya mbiani shereke chao okay nengetiwa mawana Makendo aya ikwano pausa bana yuni shereke chao haya malile ote shereke ai pe mundu nge bana no tumani wake ngale kwa YouTube etwa Simon Muli malile niwe twegwete Kibwezi ni kwa Kuni East naende akacha tabia Kalonzo muchujo lazima Kibwezi ni kwa Kuni East naende akacha tabia Kalonzo muchujo lazima Gwa tickets sia chama nyindiko ndone ne maundu ma tickets sia chama kwa wakati unende ku build ta brand chama chona pe batawa kietekele nithi muchujo na MP olawepo ngethwa ni ready and available kuthi muchujo nake nini thani gite biti muno withi nene kala andoni ibinda yonthe na nini kala na ando na kwanza ningo matungi ya mubea pyo mundu la Stephen Kalonzo amucoke ndambukane sio thingale cia Kiswani Mombasa
palapo ngumela ni receive ya wata inye mumbunge UMP yoba yoba nundu twapika kenyambo i reception yakwe nenzio muno mbewa ya mumbunge twathi machinery reception yakwe nenzio muno byo mbewa ya mumbunge twathi kambo na nyindi nagwita ndo kuma machinane wero na malile bai mundu azia no nagwita basi iwa no nagwita basi ina kila town sio kunanga moko bai mundu azia nagwita mundu no restas ya restas nagwita mundu no mweda wezaza reception with nagwita mundu no kwa kitu mikio mobilization ila